Silam terlebih dahulu. Sebelum pantun kita mulai, kita ucap salam terlebih dahulu. Betul tuan. Sebab nih tuan, Iya. nen talam bukan sembarang talam. Talam berisi gulai kari. Betul. Nen salam bukan sembarang salam. Salam HKGB 70 tahun Bayangkari. Betul tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini kata tuan. Macam mana katanya tuan? Buah nangka di tepi telaga. Iya. Rasanya manis, kulitnya tebal. Tak disangka, tak diduga. Anak seruai masuk ke final. Hai. Betul tuan. Betul. Iya. Ya tuan. Tuan, Ya tuan. buah nangka kulitnya tebal. Betul. Tidaklah sama si buah sukun. Ya. Pasti kita masuk ke final. Iya. Sebab anak seruai jago berpantun. Betul lah tuan. Iya. Kalau dibeli si kain katun, Iya. jangan lupa si kain Bandung. Kalau anak seruai jawab pantun, insya Allah juara satu. Hei. Betul lah. Tuan, Ya tuan. usah dia tuan. Jadi tuan, Sebab begini katanya tuan. final ya tuan. Betul. Iya. Tapi begini katanya tuan. Ya tuan. Aceh Tamyang muda sedia. Betul. Pucuk Suluh nama negeri. Iya. Kalah menang soal biasa. Yang penting sudah berpartisipasi. Oh, begini tuan. Iya tuan. Sebab tuan, Iya, begini katanya lagi tuan. Iya tuan. Yang penting sudah berpartisipasi. Betul. Ikut lomba harus setulus hati. Iya. Selamat memperingati Hari Bayangkari. Iya. Tetap semangat membangun negeri. Oh, begitu tuan. Iya tuhan. Kalau begitu tuan, Iya. terima kasih kepada Ibu Bayangkari telah memperhatikan bakat anak negeri. Tetap semangat membantu Polri. Ibu Bayangkari tetap selalu di hati. Di hati siapa tuan? Tuan. Yang jelas tuan. Pin salam. Ya, Warna Bayangkari. dapat jatah. Ya, iya. Iya. Hadiah dari Ibu Bayangkari. Iya, tuan. Ya tuan. Tapi tuan, Ya. begini katanya tuan. Banyak katanya tuan.